Današnje gošće je Olivera Radovanović, yoga trener, i pričat ćemo o jogi smeha. To je neka nova tehnika, alatka za koju možda ste čuli, a možda i niste, a danas ćete dobiti sve bitne informacije u vezi toga. Dobar dan, Olivera, i dobro nam došli. Dobro jutro. Kakva je to tehnika joga smeha? Smeh joga je zasnovan na jedinstvenom konceptu smeha bez razloga. Dakle, mi ne koristimo viceve i šale, ne gledamo nikakve komedije, već smo odlučili da se smejemo kroz, a posjećamo simulirani smeh koji se pretvara u pravi, zato što je smeh, svi znamo, zarazan, bez obzira da li znamo zbog čega se neko smeje ili ne. Mi automatski to radimo zajedno s njima. I zasnovan na naučnoj činjenici da naše telo ne prepoznaje razliku između simuliranog i pravog smeha i vrši iste pozitivne promjene u našem organizmu. Zove se smeh joga, ne joga smeha. Zove se smeh joga jer je akcenat na smehu, a joga u svom imenu ima zato što se koriste pranajame, odnosno tehnike disanja iz joge. Kako je nastala smeh joga? Nastala je u 3 sata ujutru 13. marta 1975. godine. I gde? U Indiji. Dr. Madan Kataria je imao zadatak da napiše za novine neke članak i čitajući tako shvatio je da ono što znamo oduvek i što nam naše bake kažu da je smeh najbolji lek. Međutim, da bi to imalo efekte, da bismo dobili benefite, mi bismo se trebali smejati 15-20 minuta u kontinuitetu. Sad, to ne radimo nikad. Preko dana, ako se smejemo, a mi se relativno retko smejemo, to se traje par sekundi. I onda je on smislio da otvori smeh klub u 3 sata ujutru, nije mogu da dočeka 7 da izađe u park, jer Indija malo drugačije funkcioniše, tamo ima ljudi. I onda je izašao sa svojim suprugom i našao još 3 prijatelja i oni su seli u park i počeli da pričaju viceve. To je bila inicijacija za smeh klub i tako su oni pričali se jedan dan, drugi dan, 5. dan. Međutim, vicevi su se trošili, a oni vicevi koji su kasnije nadolazili nisu bili baš prijatni i neki su mogli da budu i uvredljivi za nekoga. I onda su članovi, a svaki dan je rasao broj učesnika jer prosto čim se neko smeje, svi vole taj osjećaj i vole da učestvuju. I onda su rekli, znate šta, ovo nije dobro, hajmo mi da prekinemo. On je rekao, ne, dajte mi trenutak, dajte mi do sutra da ja smislim nešto. I onda je opet nešto čita, gleda i kaže, pa zašto ne bi to bez razloga radili? Zašto smeh mora da bude iniciran humorom? Jer humor zavisi od spoljašnjih faktora, od kulturoloških razlika, od dana kakvo smo imali, od života kakvog smo vodili. Hajde da to smislimo bez. I onda je uveo vežbe koje su zaista dečija razigranost. Znači, kad se kaže smeh joga, ne vaja se telo, ne rade se vežbe iz klasične joge, ne motamo noge oko vrata, ništa slično ne radimo, ne pravimo piramide. Mogu da demonstriram, na primjer, jednu vežbu. Može. Vrlo jednostavno i svi mogu da ga... I zašto je ta vežba korisna? Svaka, prvo, iniciramo smeh. Zbog toga smo krenuli. Da bi trajao duže u kontinuitetu. Tako nekoliko različitih vežbava mi produžimo na minimum 10-15 minuta. Redovnim vežbavanjem u klubovima smeh joge se vežba sat vremena, ali mi naučimo alatku i onda možemo sami sebi svaki dan da produžimo. Kod kuće. Da bome. Sljedeća stvar, evo se izvinjam, šta ste pitali, ponovite? Ništa, pitala sam, predstavili ste nam tu prvu tehniku za smeh. Dobro. Zašto je ta vežba? Drugo, vrlo bitno, smeh joga je zasnovana na teoriji kretanja. Mi svi znamo da naše emocije utiču na naše telo. Ako smo tužni, depresivni, mi se saganjamo, idemo sporo, ležimo, spavamo, zato što depresija nema energiju. Ako smo u grču, ako smo u strahu, mi se skupljamo, samim tim privlačimo još. A mi kad se smijemo, smijeh nas otvara, vi ne možete se smijeti ovako. Nego idete ispred. Odmah automatski smijeh vaše telo pomera. A vi ako hoćete da to promenite, da prevarite vaš šum, jer vi ako stavite grimasu, odmah misli naš mozak, ovo je srećan, sad ću ja da budem srećan i onda luči hormone i endorfine dobrog osjećaja. Isto to se važi i za ovu vežbu. Znači, mi smo postavkom našeg tela digli glavu gore. Samim tim mi imamo drugačiji pogled i naš mozak također drugačije funkcioniše. Znači, mi varamo naš mozak našim telom. Druga stvar, mi raširimo naš grudni koš. To znači da mi možemo duže i više da izdahnemo i da unesemo taj kiseonik. Unosom tog kiseonika u pluća, velikim količinama, jer mi se inače jako loše smejemo, ne znamo, ne da se smejemo, da dišemo zapravo,
da im se plitko, a što su nam stresovi, ih imamo više i puno svaki dan, onda sve je dublje dišemo, a u stvari treba iz stomaka disati. Da, a treba disati, to se postiče. Kažem, raščimo grudni koš možemo da unesemo kroz krv, onda nam stiže kiseonik do svake ćelije tela, a naše ćelije su jako srećne i zdrave. Dr. Otto Warburg, koji inače dobio Nobelovac i nominovao je 3 puta za Nobelovu nagradu, je rekao da kada bismo unosili jako puno kiseonika u telo, nijedna ćelija neće i ne može da oboli od raka. A ova tehnika, ovo je fizički orijentisana tehnika, znači koju nema, nije politička, nije religiozna, nije duhovna, fizička. Hoćemo da unesemo smeh, ha, ha, ha. Hoćemo da se krećemo, kretanje, život, kiseonik, životna linija, smeh sam od sebe nam pruža toliko puno, tako jednostavno i tako brzo. Jel možemo reći da je to vid terapije? To jeste terapija. Ljudi koji imaju problema sa depresijom, odnosno koji su depresivni, oni se vrlo brzo menjaju, odnosno postaju, jer smeh joga nam menja i pozitivan stav, odnosno vremenom stičemo pozitivni mentalni stav, pa pozitivno razmišljanje o sebi. Samim tim mi pozitivno razmišljamo drugačije, prihvatamo svoje okruženje i drugi ljudi. Sljedeća stvar je bitno, mi reflektujemo ono što jesmo, a kad smo mi dobro i drugi oko nas su dobro. Dakle, na primjer, još je vrlo važno za zdravlje. Znači, vrlo dobar način, jednostavan da se postigne dobro zdravlje. Rekli smo kiseonik. I sve to kroz kiseonik. Zatim, reguliše se krvni pritisak, reguliše se varanje jer mi dišemo sa stomakom, pa masiramo svojim mišićima unutrašnje organe. Rad srca postaje bolji, cirkulacija postaje bolja jer mi ubrzavamo rad srca i cirkulacija. Znači, dobijemo oni koji nisu. Ja sam imala prilike da mi na času bude devojka koja koristi kolica, nije u mogućnosti da koristi svoje ruke i noge i stalno stoje hladne. Da je prvi put tu doživjela da budu stopala i šake tople. Pritom, znači, ne sedi, samo se smeje. To mogu svi. Smeh jogu mogu svi da rade. Jer svako može da diše i da se smeje. Znači, nema nikakvih ograničenja? Ne postoje ograničenja. Zaista svi, bez obzira na dob, pol i fizičke mogućnosti. Ne treba prethodno znanje, ne treba oprema, ništa. Samo dođete da se smejete. Da li postoje neki nivoi znanja uvijek kad krenete na neku aktivnost ili nešto, imate ono početni nivo, pa srednji i da li postoje... Svako je profesionalac u smehu, samo treba da se odluči za to. Da. I koliko traju te radionice? Sat vremena. Petkom u Novom Sadu su besplatne od pola 7 do pola 8 i imamo ih subotom u 5 do 6 također. I kad bi neko odlučio da dolazi, koliko bi trebalo vremenski period da dolazi da bi postigli se neki rezultati i bili vidljivi? Dakle, rezultat će da primjeni nakon prve vežbe, jer vam menja raspoloženje odmah. Zato ja to zovem instant yoga. Ali da bi stekli ostale sve benefite zdravstvene, socijalne, odnosno smeh vas otvara, pa vi i razvija vam empatiju i brižnost i razvija duh zajedništva, pa vi širite krug prijatelja, lakše se komunicirate sa ljudima koje ne poznate. Vi postajete produktivni jer kad se smejete dobro se osjećate, kad se dobro osjećate vi sve dobro radite, pa ste onda na poslu produktivniji. I sve to zajedno se stiče. Naravno, mora da se vežba, rekla sam, u kontinuitetu svaki dan, ali dolazite redovno, je jako važno zbog grupne dinamike. To je drugi osjećaj kad je velika grupa, kad se svi zajedno smeju, tamo nema razlike, svi su jednaki i postižete jako puno za jako malo. Znači, ne morate ništa znati. Ako stižete na čas prvi put, samo se pridružite, ništa ne treba. Naučit ćete sve na čas. Odmah vam je jasno da možete da se smejete, da. Možda sad neko je u zabludi pa kaže pa dobro, smeh joga možda je isto što joga. Da li možete da napravite paralelu? Koja je razlika? Prvo bih rekla jedna vrlo važna stvar, mit o smehu. Ne moramo da imamo smisao humor, ne moramo da imamo razlog i ne moramo biti srećni da bi se smejali. Mi moramo da odlučimo. Zato postoje smeh joga klubovi, jer tu imate sigurno okruženje, jer uglavnom je socijalna prihvatljivost i smejemo. Takvo društvo su napravili i sami sebi. Znači, tu se jedni i drugi postižemo da se smejemo i to što glasnije, što jače da bi dobili sve te benefite, da bi se smejali iz stomaka. Drugo je odluka o smehu. Vi ste došli tu da radite na sebi jer vi želite tako da postignete. To je u stvari rad na sebi. Rad na sebi. Lični razvoj je fantastičan. I treće, dužina
Znači, tu učite kako ćete da postignete smete. Razlika između klasične joge i joge, već sam na početku objasnila. Smeh joga je joga samo u pranajama. Koristimo tehnike disanja, vežbe. Nisu iz joge, nema ništa slično, ne treba da znate ništa, ne treba da se rastežete, svako učestvuje kako može i tako će najbolje da postigne rezultate. Znači, imamo samo jedno jedino pravilo, a to je da poštuju svoje granice. Pre nego što smo počeli razgovor, rekli ste da postoji dan smeha koji se obeležava u svetu. Koji je to dan u pitanju i kako se obeležava, na koji način? Svetski dan smeha je svake prve nedelje u maju. Ove godine je to 3. maj. I u svetu svuda u 12 sati, gde god to bilo 12 sati, jer nije svuda u isto vreme, ljudi se masovno okupljaju da slave taj dan, smejući se. Mi ćemo ove godine, mi svake godine priredimo za naše članove kluba. Voljeli bi da ove godine učestvuje mnogo više građana, prosto da imaju prilike. Će biti na otvorenom negdje? Pa mi ćemo se potruditi da bude i svi su dobrodošli. Dakle, zaista, bez obzira da su mali, veliki, stari, mladi, to je sjajna stvar i to treba da se prireže. U petka 13. znači za ovog petka, je smeh joga, pošto je smeh joga najmlađa disciplina joge, slavi svoj 20. rođendan i mi organizujemo, dakle, jedno opšte veselje u našem klubu i svi su jednako, dakle, dobrodošli. Ne treba ništa, ulaznica je ha, ha, ha i svi mogu da učestvuju. A što ako se neko ne nasmeja, onda ne može da uđe? Ne, taman posla. To onda dođe da nauči to da radi. Ne mogu svi. Nije lako smejati se bez razloga. Inhibicije su velike, ali to se sve ukloni, ego ne postoji. Dalje kad se smijete, nema borbe za vlast, nema ja sam bolji. Ne možete da budete ljuti, besni, tužni kad se smijete, ništa od toga. Tako da je sjajna stvar. Dakle, sad u petak 13. svi su dobrodošli. Sljedeći petak je Svetski dan sreće, pa ćemo opet malo da napravimo neko dešavanje povodom toga i opet su svi dobrodošli. I naravno, bez obzira da li ima neki praznik u tom smislu, svaki petak za svi su dobrodošli i subotu. Hvala vam, Olivera, što ste bili naš gost. U jutarnjem programu Olivera Radovanović je bila gošća, ona je joga trener i terapeut.